warisan dah. Bismillahirrahmanirrahim. Warisa yarisu wirsan, wirisatan fahuwa wirisatan risatan, fahuwa warisun wadaka maurusun. Kepada peserta, apabila hanjit le neken ju pas ju pas tat. Okey ya. Baiklah, peserta selanjutnya atas nama Tengku Nabil Shihab yang akan membacakan Makra bab ke-6. Kepada Tengku Nabil Shihab, waktu dan tempat kami persilahkan. Penonton dengarlah penonton. Penonton nya kan di saat kagak mulai le peserta mangat fokus peserta nya urang-urang baik gabu nya sayangan nya berfokus ngan baik gabu dan nya na balik di samping dan tengah bud nya baik gabu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi surahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Sadaqallahul azim. Al-babus sadisu fa'ila yaf'ilu mawzunuhu hasiba yasibu wa alamatuhu an yakuna ainu fi'lihi maksuran bil madhi wal mudari'i wa binauhu aidan lit ta'diyati ghaliban wa qad yakunu laziman. Misalul muta'addi nahwu hasiba zaidun amran fadilan wa misalul lazimi nahwu warisa zaidun. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula bab yang ke-6 itu fa'ila yaf'ilu dan bermula timbangannya bab yang ke-6 itu hasiba yasibu dan bermula tandanya bab yang ke-6 itu bahwa adalah in PA nya bab yang ke-6 dikasrahkan pada mazi dan mudhari dan bermula binanya bab yang ke-6 aku pula akan sebagai pula bagi mutaadi pada kebiasaan dan kadang-kadang adalah bagi lazim. Bermula contoh mutaadi bermula nahwu bermula demikian itu seumpama hasiba zaidun amran fadilan telah menghitung oleh si Zaid akan si Umar akan yang lebih. Wa misalul lazimi nahwu warisa zaidun dan bermula contoh lazim bermula demikian itu seumpama telah menerima warisanlah oleh si Zaid. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bab-bab yang ke-6 kena pegah tentang yang maudun ji fa'ila yaf'ilu yang timbangan ji santren dengan hasiba yasibu. Tanda bab yang ke-6 adalah impa bab fa'i iaitu kasrah dan bab mudhari yaf'ilu iaitu bab ian adalah dikasrahkan. Gebina bagi mutaadi. Makna mutaadi adalah barang yang melampaui perbuatan sepaik kepada maf'ul bih dan kadang-kadang adalah bagi lazim. Makna lazim barang yang hendak melampaui perbuatan sepaik kepada maf'ul bih tetapi jatuh pada dirinya sepaik. Si mutaadi Zaid. Contoh mutaadi hasiba zaidun amran fadilan. Contoh bab mutaadi hasiba zaidun amran fadilan. Wujud ino gebuh dua maf'ul karena hasibanya adalah no yang keleblah iaitu penasab dua maf'ul. Contoh lazim warisa zaidun telah mewarisilah si Zaid. Kepada peserta nomor undian 4 Cini tasrif ile kan tasrif warisam dah. Bismillahirrahmanirrahim. Warisa yarisu wirsan, wirisatan fahuwa
wirisatan risatan, bahwa warisun wadaka maurusun, ris la taris, maurisun maurisun mirasun, warisa warisa warisu warisa warisata warisna warista waristuma waristum waristi waristuma waristunna waristu warisna, yarisu yarisani yarisuna tarisu tarisani yarisna, tarisu tarisani tarisuna tarisina tarisani tahrisna, arisu narisu, warsan warsaini warsatin, wirisatan wirisataini wirisatin, risatan risataini risatin, bahwa warisun warisani warisuna warisatun warisatani warisatun, wazaka maurusun maurusani maurusuna maurusatun maurusatani maurusatun, ris risa risu risi risa risna, la taris la tarisa la tarisu la tarisi la tarisa la tarisna, maurisun maurisani mawarisu maurisun maurisani mawarisu, mirasun mirasani mawarisu. Punan tulis bagi tak angku Nabila. Ana. Tulislah ule ka. Pertanyaan yang kedua. Kakak penonton baik kabuk boleh ya. Pertanyaan yang kedua. Coba anda perhatikan wa alamatuhu. Yang perlelum tanya alamatuhu kana. Alamatuhu nya kipa makna ajira wa alamatuhu. Alamatuhu bermula tandanya bab yang ke-6. Bermula tandanya bab ke-6. Ada alamatuhu. Yang perlelon tanya yang kalimat mufrad, tasniyah atau jamak. Alamatuhu. Mia mufrad teh tasniyah dan jamak aja, dan bila jamak teh tasniyah dan mufrad aja. Ditentukan lainnya berapa jamak, mufrad, tasniyah. Mufrad. Mufrad. Mia kalimat jamak aja depu alamatu mia nyan mufrad jamak aja gimana? Alamatuhuna. Gimana? Alamatuhuna. Alamatuhuna. Kan betul. Engkang. Hanya nebukakan alamatu yang mufrad nebukakan. Berarti ada i'rab yang ke mubtada untuk nanti alam rafa tumah yang terakhir pada akhirnya bakal tumah karena isim mufrad. Angka yang lundanya jamak aja itu jamak. Yang nyan mufrad pasti na jamak kan. Jadi mufrad tasniyah jamak. Nah tom ke pernah nah kan nah ku nabil pas tunggu namo yang ada upah le ku nabil kabe alamatuhu makna aja bang dan bermula tanda kan ku nabil menyeka kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.